Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri mugowe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru nibuza kubamera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkakubwira ko M23 yamaganiye kure raporo ya Amnesty International yishinja kugirira nabi abaturage. AFC M23 yabitangaje binyujije muri coordinateur wa AFC M23 Kone Nanga, yihaniza bikomeye cyane iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kubogamira ku ruhande rwa Kinshasa. Ndaza kukubwira n'andi magambo akomeye cyane Kone Nanga yatangaje. Ndakubwira ko leta ya Kongo yarakajwe nuko abahagarariye urwego rw'akarere baganiriye na AFC M23 batagiye Kinshasa. Ndaza kubwira ibyo Tshisekedi yatangaje ndetse n'ikimuraje inshinga. Ndakubwira ku kibuga cy'imirwano uko byifashe muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu birometero nka 5 byonyine kugira ngo werekeze mu mujyi wa Walikale centre, ndetse amakuru aranavuga ko magingo yangaya M23 yagose iyi umujyi wa Pinga, ariko ikaba itizeye ko ishobora guhamana uyu mujyi kubera ko FARDC iri gutegura ibitero karahabutaka, iri kwitegura kugaba kuri uyu mutwe wa M23. Ni nako ku munsi w'ejo amakuru yavugaga ko M23 yasubijwe inyuma mu gace kamwe muri Walikale, ndetse amakuru aranavuga ko uwitwa Masunzu yongeye ngo kumanura abasirikare kabuhariwe, ndetse yongeye kumanura intwaro zikaze kugira ngo birukane M23 mu mujyi wa Pinga. Ibi byose naje mbikubwire, ndanakubwira ko kugeza ubu ngubu magingo yangaya uwitwa Joseph Kabila Kabange, amakuru ari kuvugwa nuko Kabila yaba yatangiye noneho kwinjira mu banyapolitiki batandukanye bo kuri uyu mugabane wa Afurika, abinjizamo intumbero za M23 ku ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu M23 iri kumvwa mu buryo bukomeye cyane mu bya diplomasi kubera Joseph Kabila Kabange. Ndaza kubwira ibya Kabila ndetse nanakubwira amakuru ari guturuka ku ngabo za SADC mu mujyi wa Goma. Nyuma yuko ingabo za SADC zitangiye gutaha zivuye mu mujyi wa Goma, ni mu minsi 2 ishize twarabibabwiye, hari amakuru avuga ko ikindi cyiciro cya SADC gishobora gutaha, ariko mukabwibwi nanone SADC ntabwo ishaka ko abantu bayibona. Ariko murabyibuka ko nanone SADC ejo bundi cyurwa yacyuwe nk'ibikoresho babacyuye babatwikiriye nkaho n'ubundi ari ibikoresho basanzwe batwara, ariko hagaragaye ko ari ingabo za SADC zari zatangiye gucyurwa. Magingo yanga rero ibikoresho byose bya SADC byamaje gushira mu mujyi wa Goma, ikiriho nuko bari gucyura abasirikare. Ndakubwira ibya SADC maze iminsi mutumva amakuru kuri SADC. Ndakubwira rero ibyino SADC ntabwo ari ibyo gusa, kuko ndakubwira ko ahitwa Intsotso umutwe w'iterabwoba wa Kodeko wisha abantu benshi cyane aha Intsotso. Ibintu byongeye guhindura isura mw'abantu mwe ahangaha Intsotso, ibintu byakaze. Uyu mutwe w'iterabwoba wa Kodeko wongeye gukora mu baturage, wongeye kubarasa mu buryo buremereye cyane. Umutwe witwaje intwaro wa Kodeko usanzwe uvugwa cyane mu ntara ya Ituri, wagabye igitero gikomeye cyane mu gace kamwe k'iyi ntara ya Ituri, ukiciramo abaturage benshi. Ndaza kubwira lokarte byabereyemo ndetse n'iki gitero abo cyahitanye ndetse n'ibyo cyangiye. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko ndakubwira andi makuru akomeye cyane. Magingo yangaya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ati u Rwanda ruribaza niba koko Repubulika Demokarasi ya Kongo yabishaka amahoro. Uyu ni Nduhungirehe wabyibazaga ubwo mu izina ry'u Rwanda. Magingo yangaya rero hari byinshi Nduhungirehe yagiye atangaza, ndetse yagiye anagaragaza ko u Rwanda rwikuye mu biganiro bitandukanye u Rwanda ngo ntirwigeze rwikura muri CAC. Magingo yangaya ati ni ukubera imiyoborere mibi y'uru rwego cyangwa uyu muryango wa CAC, ndetse no kubogama k'uyu muryango badakurikije amategeko mpuzamahanga cyangwa amategeko agenga uyu muryango. Nyamara yari amategeko yapuritswe kandi yari akwiye kugenderwaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndaza gusimbukira kandi kuri muri Kivu y'Amajyepfo, ku kibuga cy'imirwano nanone muri teritwari ya Kabale muri Kivu y'Amajyepfo, hafi ya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, hongeye kumvikana ibitero bikaze, hongeye kumvikana urugamba ruremereye cyane. Biravugwa ko abazalendo ngo
bashaka kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu bikabafasha kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ese barabishobora? Dore ko ari ibintu bigoye cyane kuko M23 nayo mbonye imanuye force ziremereye cyane mu gitondo aho zaturutse mu mujyi wa Goma. N'abasirikare benshi bamanutse muri iki gitondo bava mu mujyi wa Goma berekeza hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho bagiye guhangana n'aba bazalendo bigize karaha kajyahe ku rugamba ngo bashaka kwirukana M23. 5/5 reka mbahereze ikaze nanabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Reka tubagezaho amakuru ya mbere yizewe wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere mpere kuri ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ati u Rwanda ruribaza niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabishaka amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitumvikana ukuntu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihora mu miryango mpuzamahanga hirya no hino ku isi isabira ibihano u Rwanda, mu gihe ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Kongo biri mu biganiro bigamije amahoro. Ibi bituma hibazwa niba iki gihugu cya Kongo cyaba gishaka amahoro koko. Hari n'amartikire amaze iminsi asohoka avuga ko Perezida Tshisekedi yaba adashaka amahoro ku bw'indonke ndetse n'ibyiza ngo ari gukurira muri iyi ntambara. Magingo ya nubwo abaturage bari gupfa, ariko Tshisekedi ngo nizo nyungu ziwe mu burasirazuba bwa Kongo kuko ari kuganira n'ibihugu by'ibikomerezwa bikabasha kumuhereza ibyo ashaka. Ibi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu kuri tariki 8 Kamena 2025. Nduhungirehe yavuze ko mu gihe u Rwanda ruri kwitabira inzira zigamije gushaka amahoro no gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iri mu nzira zitandukanye no gushaka amahoro. Ati ibi bikomeje kwibazwa niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabishaka amahoro, kuba Kongo ihora mu miryango mpuzamahanga no mu miryango y'akarere irega u Rwanda hirya no hino nibyo. Ati ni ikibazo gikomeye cyane ku biganiro bigamije gushaka amahoro. Ati muribuka ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabonanye na Perezida Faci hariya i Doha muri Qatar tariki ya 18 Werurwe. Ati muranibuka ko nanjye ubwanje nagiye i Washington DC gusinya amasezerano ndetse gusinya amahame aganisha ku masezerano y'amahoro na mugenzi wanjye wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Ubu ngubu tukaba turi no mu biganiro byo kugira ngo twumvikane kuri aya masezerano y'amahoro. Ati turimo no gukora ibyo ati bigamije amahoro mu karere. Ati nta kindi, ariko mu gihe kimwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo turi mu biganiro ikaba iri kuzenguruka hirya no hino ku isi yongera gusabira ibihano u Rwanda. Ati ivyo rero ni ibintu bitumvikana, ahubwo tukaba twibaza niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabishaka amahoro. Nduhungirehe kandi yasobanuye ko icyemezo cy'u Rwanda rwafashe mu kwikura mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati CEEAC kuwa 6 nibwo u Rwanda rwafashe uyu mwanzuro wo kwikura muri uyu muryango nyuma y'inama yabereye i Malabo, aho byari biteganyijwe ko u Rwanda rwari guhabwa kuyobora uyu muryango, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabyitambika. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga riragaragara impungenge ku buryo u Rwanda rufatanyije n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byo muri CEEAC bakoresheje nabi umuryango ku nyungu zabo bwite. Nduhungirehe yavuze ko rero ubusanzwe amasezerano ashingiraho y'uyu muryango biteganywa ko mu kuyobora uyu muryango hakurikizwa uko ibihugu bikurikirana hagendewe ku nyuguti za alphabet z'igifaransa, bityo ko u Rwanda rukaba ari rwo rwari rutahiye kuyobora uyu muryango. Rero nyuma ya Guinée Equatoriale hari u Rwanda, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje ivuga ko u Rwanda rutagomba kuyobora kubera ko ngo kuba rwarateye igihugu cya Kongo ibi bituma rutayobora umuryango wa CEEAC. Ibyo ngibyo mbere na mbere ni ibintu bitangaje kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu byose nta gihugu na kimwe igomba kurega
n'iyi ntambara bavuga ko iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ngo yatejwe n'u Rwanda, ati yatejwe na Kongo ubwayo, ati ntabwo ikwiye kugereka ku banyamahanga kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo ishyigikira umutwe w'inkozi z'ibibi w'abajenosideri ba FDLR, ati niyo inishyigikira n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo irimo VDP Wazalendo n'iyindi mitwe yose ya Kongo yazanye abacanshuro Kongo binyuranyije n'amahame mpuzamahanga. Ati ibi byose biragaragara ko Kongo idashaka amahoro. Yongeyeho kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye u Rwanda inshuro nyinshi nko muri 2018 mu bihe bya Rudurunana, muri 2022 yongeye gutera inshuro nyinshi, ndetse no mu gihe giheruka cy'intambara yo gufata umujyi wa Goma ku ruhande rwa M23 yavuze ko icyo gihugu cyarashe ibisasu mu Rwanda bigahitana abagera kuri 16, abandi barenga 160 bagakomereka, ndetse n'inzu zisaga 200 zangijwe n'ibisasu byaturukaga iyo muri Kongo mu mujyi wa Goma. Rero kuba uyu muryango wa CEEAC waremeye gukoreshwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo wemere yuko ubuyobozi bwa Guinea Equatoriale bukomeza undi mwaka, ngo kuko hagombaga undi mwanya nyine wo gusimbura iyi Guinea Equatoriale. Ati mu nyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahisemo kurega u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rudakwiye kuyobora uyu muryango. Nduhungirehe yakomeje asobanura ko uyu muryango wari usanzwemo ibibazo by'imikorere mibi birimo perezida w'iyi komisiyo udakorana n'abandi bakomiseri, ibibazo byo kutishyura amafaranga asabwa, ibibazo byo kutagira ubugenzuzi bw'ibikoresho ndetse n'ikoreshwa ry'umutungo n'ibindi byinshi. CEEAC rero iri mu miryango ya nyuma muri Afurika ikora neza, ruvuga ngo gikora nabi. Yanavuze ko rero ibyo bibazo u Rwanda rwari rwarabyihanganiye rushyigikira gufatanya n'abandi banyamuryango bagize uyu muryango wa CEEAC mu gushaka ibisubizo by'uyu muryango, kugeza ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazanaga ibyo birego mu gihe u Rwanda rwari rugiye gufata umwanya w'ubuyobozi nk'uko biteganywa n'amahame shingiro y'uyu muryango. Yakomeje agaragaza ko uruhare rw'u Rwanda mu mikorere mibi y'uyu muryango kuva mu gihe yari uyoboye muri 2023, kuko yimwe ijambo wari uhagarariye u Rwanda muri uwo muryango, kandi byari uburenganzira bw'u Rwanda kugira ijambo nk'abandi banyamuryango. Avuga ko ari kimwe mu bihugu bidatanga umusanzu kuko ishobora kuba imaze nk'imyaka 10 idatanga umusanzu muri uyu muryango, ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amagambo yagiye atangaza n'ubundi benshi bari bakurikiye ibyo Minisitiri Nduhungirehe yagiye atangaza kuri televiziyo y'igihugu, avuga kwikura mu muryango kwa CEEAC k'u Rwanda, ndetse agaragaza ko niba u Rwanda rwaba rushaka amahoro koko mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange. Bwana Nsanzimfura, byatunguranye mu minsi ishize twababwiye ko ingabo za SADC kwezi kwa gatandatu twaranzwe no gucyuringa ibikoresho by'izi ngabo, ibyiciro bigera kuri 7 twaje kubara dusanga hatashye amakamyo agera kuri 263 yose hamwe. Noneho aya makamyo yose yari yikoreye ibitwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'ingabo z'uyu muryango wa SADC wari woherejwe muri Kongo, niyo amaze guca donc yambutse nyine ku butaka bw'u Rwanda acyura ibyo bikoresho abijyana hariya Chato muri Tanzania. Twagiye tubigaruka twibaza tutese ibikoresho bihora bishyirwaho bicyurwa mu buryo bwa bwihishwa bitari official, ariko byacyurwa kumva ngo hari abasirikare runaka 100 ngo baherekeje ibyo bikoresho mu byiciro nka 3 bibanza, niko byari byifashe. Ariko mu byiciro byakurikiyeho bigera kuri 4 ntabwo tugeze twumva umubare w'abasirikare bagiye baherekeza ibyo bikoresho. Twagize impungenge twibaza twese ibi bikoresho ni bya SADC cyangwa ibitaha ni bya FARDC, kandi ko mu masezerano bari bagiranye na M23 harimo gushyira ibikoresho bo bazanye ubwabo. Rero ibyo FARDC ibyo basanze byo bikaguma hariya muri camp. Yego, byari bivuze iki rero? Byari bivuze ko kwizera SADC byakomeje kugenda bigorana. Noneho hagiye havugwa byinshi by'umwihariko mu gihugu cya Afurika y'Epfo, kumva ngo SANDF yasohoye itangazo, SADC nayo ubwayo igasohora itangazo, tukabona ngo Gabon nasohora itangazo, ariko byose byahurirezaga ku gutaha kw'izi ngabo.
gutinda gutaha kwazo rero bikaba inkuru ndende. Abanyapolitiki bari bahagurutse hano muri South Africa bavuga ingaruka biri kugira cyane cyane ku miryango y'abasirikare basize ingo, dore ko itasigiwe n'impozamarira cyangwa se icyo nakwita yego. Noneho biba birebire, abanyapolitiki barahaguruka, Batagombeki, ba Julius Malema, bamwe mu minisitiri bavuga byinshi, ariko kera kawe tubona hari gucyurwa ibikoresho, tukibaza twese kuki biri gucyurwa ruhongohongo. Ubushobozi bwo kubicyurira rimwe ni buhari, nubwo hatakoreshejwe indege ariko habura imodoka zibicyurira rimwe. Gusa kuko bari bihaye igihe gihagije, kuko bari batangaje ku kwezi kwa Kamena, Gicurasi na Kamena ari amezi azarangwa no gucyuriza ingabo ndetse n'ibikoresho. Byarangiye rero ibikoresho bisa n'ibishize, noneho batangiye gucyura ingabo. Mu by'ukuri ni amakuru twakiriye muri aka kanya, ariko avuga ko mu manywa yo ku munsi w'ejo ariko hagaragaye bimwe mu bimodoka byari bitwaye abasirikare. Ariko igitangaje ngo abasirikare bagiye batwarwa nka bya bikoresho, ngo batwawe nka bya BM-21 Grad. Uko byatwawe nibo n'abasirikare ngo batwaye mu mashitingi. Reka nawe usanga akavido nuko wenda abagafashe barimo banatukana, kuko urumva byatunguranye, ntabwo hari habayeho official statement igaragaza ko Sadek iri butahe, cyangwa se ubwo sinzi niba ubwo ni icyiciro cya mbere, kuko n'abasirikare nabo magingo yangaye uburyo Sadek yatashyemo. Yego, biratangaje ubwira ntibiratangaje, kuko uburyo baciyemo ibikoresho nibwo buryo bacyuye ingabo, noneho umutaramu ambwira byinshi kuri amwe, yavuze ati rero nta birambuye ndi buvuge, kuko amavideo ngaye urayakoresha, izi video nazikoresha imbere y'abakunzi banjye kurikije ibitutsi bari kuvugira mu gusa n'ibitutsi byinshi. Ati tuvugana rwose igisirikare cya Sadek ati Busami DRC bari kwambuka umupaka uva muri Congo ujya mu Rwanda, yabwiraga amasaha ya 9:00. Kari guturuka irugo. Yego, ubwo rero ari ambaze kuki Sadek muri Congo ati itigeze ivuga na gato kuri gahunda yo gutaha. Ati nta na kimwe yigeze ivuga kabisa ku bijyanye no kugira gute no gutaha, ariko nta n'ikisi zivuze kuri FDLR na Wazalendo bari bafatanyije, kandi uzicyasha bisiga guverinoma ya Kinshasa gukorana n'iyi mitwe. Ubwo rero nyine yavuze ko amakamyo yagiye apakiye abasirikare ari amakamyo 20, ariko ahangaha yabanje aravuga ati amakamyo 20 yarapakiye ibikoresho bya gisirikare byari bigenewe kurimbura abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Avuga ko ari gusohoka muri Kongo, noneho nkibaza hakiwe ibindi bikoresho amakamyo 20, hakazamo urushishyo rw'uko hari ingabo nyinshi zajyanye n'ibi bikoresho zaherekeje bino bikoresho. Byashoberanye inkuru reka tuyivuga uko iri. Magingo yanga nibyo n'ubundi, kuko kuri ino Sadek icyo bashaka ni ukutagira ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko bari gutaha. Bari kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma umuntu uwo ari wese amenya ko Sadek irimo gutaha. Magingo yanga n'icyo wenda babivugaho bakagira wenda amakuru batanga. Sadek ubwayo bavuga ko bagicyura ibikoresho, nubwo niyo excuse batanga. Yego, bakavuga ko bataragera ku cyiciro cyo gucyurira ingabo. Ubu ngaya amashitingi urabibona ahangaha, ndi kubibona cyane, harimo ibikoresho urabona amakamyo agera kuri 20, harimo ibihetse ibimodoka. Uri kumva? Ahubwo nkibaza ahangaha bambukaga bari bageze hano ni Kigali. Yego, ni Kigali berekeza berekeza i Musanze. Hanyuma ariko icyo nibaza, icyo nkeneye kuza kumenya, berekeza Gicato muri Tanzania, icyo nibuze kumenya. Donc barava i Rubavu bajya i Musanze, bajya i Kigali, bakubite Rusumo, bakomereze za Cato. Niyo nzira. Gusa mu bigaragara urabona ko ibi ari ibikoresho. Hari n'amakuru avuga ko hacyuwemo n'ingabo, turaza kubikurikira. Ariko se reka nkubaza, ejo bari gucyurwa nyine gutyo. Yego, ndibaza izuba ry'ejo. Ati aba bavandimwe baransekeje cyane, ngo batashye muri shitingi barabapfundikiye. Ndibaza izuba ry'ejo niriva, kuko rizava deja bakigenda. Yego, rizabatwikira muri iyi shitingi kahave. Kuko ahubwo barebe neza hashobora kuzavamo abapfa, cyangwa hakagira abagira ikibazo.
kuko ibi ntabwo bisanzwe. Umutaramu umwe watanze igitekerezo avuga ati ariko ati njya nk'umusivili hari ibyo nibaza nkabura ibisubizo. Ati ubundi ni iki cyatumye South Africa SADC itsindwa na biriya bikoresho yari ifite? Ese buriya SADC yitekereje yumva ifite igisirikare yakomezaga kuri SANDF. Ati SANDF yitekereje yumva ifite igisirikare cyarinda igihugu. Ati ibintu M23 yakoze mbona ari ibitangaza biba muri filime gusa n'ubu sinumva niba byarabaye. Ndebye ibikoresho bacyuye noneho birashinyitse bimeze gutya ndi kwibaza bigenze bite cyabagendekeye bite nanjye nakunga muri uyu muvandimwe ibintu birakomeye cyane fagi. Yego SADC uburyo iri gucyurwamo wagira ngo singabo, wagira ngo ni abaturage basanzwe, wagira ngo ni abakarani kuko uburyo bari gucyurwamo biratangaje. N'ubundi ntiwabonye uko baba bose batashye? Nibe n'abacanshuro batashye mu buryo busebetse ariko buzwi kuko bahawe amabisi bageza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe. Yego babonaho bafata indege ariko bisebetse ariko bizwi nyine. Ariko SADC magingo iri gucyurwa muri shitingi y'ibikoresho biratangaje. Ni bitangaje nubwo ni nayo mpamvu hari batari gushyira hanze umubare nyawo w'aba basirikare bamaze gutaha. Gusa kugeza amagingo tukomeje kubikurikirana turebe neza kuko ntabwo ari bose batashye. Deje abantu batumva ko SADC ngo tayari yashize mu mujyi wa Goma. Yego magingo yenga rero umwe mu nzobere mu bijyanye n'umutekano yanenze raporo ya Amnesty International igaragaramo kubogama gukabije ndetse no kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi leta ya Kongo igirira abaturage bayo. Biragaragara ko rero habayeho guteshuka ku kureba ku mpande zombi mu buryo bungana. Ibi rero byatumye uburyo bwakoreshejwe mu kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bunengwa cyane. Mu ijoro ryo ku ya 27 Mutarama 2025 nibwo M23 yafashe umujyi wa Goma nyuma kuri 16 Gashyantare nibwo iri huriro ryatangaje ko ryatabaye byuzuye abaturage ba Bukavu. Barateranywe kabisa, barateranywe n'iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Nyuma hakurikiyeho ibikorwa byo kurinda abaturage no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho abaturage bicwaga bigizwemo uruhare na leta ya Kinshasa ikwiriye kandi ariyo yari ikwiriye kubarinda. Ni ibintu rero bitabonwa neza nabi Kinshasa n'imiryango ikorera mu kwaha kwabo. Nibyo ngibyo rero ibikubiye muri raporo ya Amnesty International. Ni raporo twavuze bose turaruha. Ibi ngibi M23 ivuga birasobanutse kuko byarabaye kandi biba ku manywa y'ihanga abantu babona. Urugamba rwo gufata Goma abantu barayibonye ibyabaye. Kinshasa navuga ko yahise iba mu mutwe nk'aho bijaguye kuko abajenerali abari bakuriye urugamba muri ibi bice byose byo kubohora umujyi wa Goma barahunze. Bakimara guhunga basigira abasirikare gusa urugamba kandi nabo nta kindi bari bukora usibye guha intwara abaturage no kwiyambura inifomu ya gisirikare bakayabangira ingata. Ntabwo bari gutekereza ko barinze byibuze n'imfungwa. Ntibari gutekereza ikintu kimwe kuko ubwabo nabo byari byabarenze. Birangira aya marorerwa abaye kuko iyi gereza ya Munzenze harimo inkozi z'ibibi nyinshi, harimo amabandi, harimo abagome. Ibyo byose rero byagize ingaruka kuri uyu mujyi ndetse n'umujyi wa Bukavu. Iyi ni imijyi mikuru n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Leta ya Kinshasa yababajwe cyane nuko abayobozi b'urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka ruzwi nka IGVM ruheruka kugirana ibiganiro n'abayobozi ba AFC M23 mu mujyi wa Goma ku itariki ya 2 Gicurasi, tariki 2 Kamena nibwo Loki Chorwe uyoboye urwego rwa IGVM n'abandi bayobozi bo muri yo bageze mu mujyi wa Goma. Murabyibuka usanzwe ugenzurwa na M23 baganira n'ubuyobozi bwayo ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Twabigarutseho nyuma y'uruzinduko ambasade ya Kongo mu Burundi yagize icya yihuta cyane yishishimura itangazo.
yes, ni ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Uti ni ibaruwa ivuga iki rero? Yego. Ubwo iyo bavuze ko bashishimuye ibaruwa biba byabababaje. Noneho ni ibaruwa ivuga ko ngo yamaganye urugendo IGVM ni Expanded Joint Verification Mechanism, mu gihe ngo n'urugendo ngo bagiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu bice bigenzurwa na M23. Ubwo ni byamaganwe bikomeye na ambasade ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi. Ambasade ya Kongo mu Burundi yasobanuye ko AFC M23 yahungabanyije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, bityo ku itsinda rya IGVM ryagiye gushyigikira iri huriro, ibintu bihabanye n'amahame ngo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira amahoro. Iyi ambasade kandi Bwana Nsanzimfura yanaboneyeho gusaba umunyamabanga mukuru wa ICGLR igaragaza uruhande uyu muryango ushyigikiye hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23 kuri ubuzima z'amezi 5 zigaruriye intara za Kivu zombi. Hanyuma ibi bibaye mu gihe amakuru avuga ko rwose ibiganiro by'abayobozi ba IGVM na AFC M23 byibanze ku mahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC M23. Guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto Musanga muri ibyo biganiro yijeje uru rwego rwabasuye ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa na M23. Babonye ko ejo bundi kuwa gatandatu hatangijwe irushanwa ngo ni iry'igikombe cy'amahoro hano mu mujyi wa Goma. Urumva kandi ni ibintu byiza cyane, ni ibigaragaza ko nyine amahoro ariyo M23 iharanira. Urumva ko rero niba M23 yarijeje mu by'ukuri uyu muryango yego ko izabungabunga amahoro n'umutekano, ifite n'impamvu cyangwa se n'ishingiro. Ubwo ko kandi ko we n'itsinda bazanye uyu muyobozi wa IGVM ari we Cholwe akaba yarashimye guverineri w'intara y'Amajyaruguru ari we Bahati Musanga n'abandi bayobozi batandukanye bo muri iyi ntara, avuga ko icyabazanye bari ukugira ngo baganire n'ubuyobozi bwa M23 bwa AFC M23 nk'abavandimwe, kandi ko we n'itsinda bazanye bakoze uru rugendo mu rwego rwo kugira ngo bagenzure umutekano uko wifashe, ngo kuko biri mu nshingano z'uru rwego. Yes, hanyuma ikindi twagarukaho tunyarukire ku kibuga cy'imirwano, turebera hamwe byinshi biri kugenda bitangarizwayo ku kibuga cy'imirwano. Rero reka wenda duhere kuri iyi nkuru ya FARDC yigambye kwirukana M23 ku gasozi ka Nkobe hano muri Warikare. Aka gasozi ka Nkobe biravugwa ko ari agasozi k'ingenzi cyane. Ni agasozi gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Aka gasozi rero kigaruriwe na FARDC ndetse n'abazalendo mu minsi ishize, kuko kuwa gatanu nibwo byavugaga ko bamaze kukagota, nyuma y'uko rero inyeshyamba za M23 ngo zari ziri gusubizwa inyuma. Amakuru aturuka muri kano gace aravuga ko FARDC n'abazalendo ngo bari kugenzura n'imisozi ireba mu midugudu ya Kalinga, Kisone, ndetse iyi misozi nayo ikaba iri kugenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru atugeraho kugeza ubu ngubu aravuga ko M23 yasubijwe inyuma yerekeza ahitwa Ikobo. Aho rero bivugwa ko guhera kuwa gatanu ngo bari bari kuraswa mu buryo bukomeye cyane. Baraswaga mu birindiro byabo ahitwa Rusamambu n'ahitwa Bukumbirwa. Ni mu rwego rero ngo rwo kugira ngo bitegure ibitero bishobora no gukomeza kubagabwaho bya leta ya Kongo. Amakuru rero aturuka mu buyobozi mu murenge wa Wainanga hano muri Warikare, hano muri Warikare, ari kuburira cyane inyeshyamba za M23 ziri kugerageza kugota umujyi wa Pinga. Bagahamagarira igisirikare cya Kongo kongera ingufu muri aka karere kugira ngo barwanye iterambere cyangwa kwagura ibirindiro kwa M23. Iyi mirwano mishya kabisa, ni imirwano mishya. Umubare w'abantu ukomeje kugenda uba mwinshi w'abahunga imirwano ndetse n'abayikomerekeramo, kuko magingo yanga biravugwa ko kugeza ubu ngubu abantu babarirwa muri magana
aribo babayeho mu buryo bubi cyane kubera ino mirwano iri kubera hano muri Walikale. Kuva rero yakubura mu cyumweru gishize biravugwa ko magingo yanga M23 nubwo yagose umujyi wa Pinga ariko nayo itayizeye ko ishobora kuzawuhamana. Yego, kuko iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane, karundura karahabutaka. Hanyuma rero ikindi twagarukaho yego muri Kivu y'Amajyepfo rero coalition bagize batya ni FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bongera kotsa umuriro ku birindiro bya M23 hano Katana, agace kagenzurwa na M23 kuva muri Gashyantare, kuva muri za Gashyantare uyu mwaka Gicurasi Gashyantare, ubwo Katana yafatwaga yego kuko yafashwe mbere ya yego. Noneho ni ibitero noneho bivugwa ko uku kwezi kwa Gicurasi kwashize kwaranzwe n'ibitero hano muri Katana, habaye imirwano inshuro nyinshi ya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega. Yego, aha ngaha niho coalition zirondiye. Ariko noneho M23 yabaye iretse kubaganira ngo ibijye kubahigira muri iriya parike, iravuga iti katabanze dukora ibyihutirwa. Iravuga iti muri parike nta baturage bageze gute bahari cyane. Urumva ko baravuga ati noneho reka ducunganwe no kurinda abaturage bo mu nkengero z'iyi parike kugira ngo izi coalition zisohoka ngo zigirire nabi abaturage. Sinzi ukuntu rero M23 kurangaraho gato bakayirasaho ibibombe, intwaro ziremereye n'izoroheje bakazirasaho, ariko n'ubundi bikarangira rwose M23 igerageje kubisubiza inyuma. Imirwano rero yahuje impande zombi mu mpera z'iki cyumweru ishobora kuba yaramaze umwanya munini, kuko ni ku wa kane no ku wa gatanu bararwanye mu masaha y'amanywa rwose, mu masaha 9 kugera saa 10 gutyo bararwanye. Ni imirwano yongeye kumvikana mu rusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, aho ndetse kandi yanasize abaturage bo muri aka gace ka Katana bavuye mu byabo bahungira mu bindi bice bitekanye. Rero twahawe ubuhamya bugira buti iyo mirwano yari ikomeye, yaguyemo Wazalendo bagera kuri 11 icyo gihe, ariko ubu ngubu biravugwa ko bamaze kuba 16 kandi ngo uyu mare ushobora no kwiyongera. Birashoboka cyane kuko hari andi makuru avuga ko hari abataragaragara baguye muri iyi mirwano. Yego, bugira buti urugamba rwatangiye amasaha y'amanywa ubwo yo kwa gatanu, bararwanye burinda bwira, haza akabwibwi bakirwana. Amakuru akomeza avuga ko uruhande rwa leta rwakoze iki gitero ngo rwakoze iki gitero nirwo rwahunze, kandi nk'uko n'ubundi byagenze mu minsi yagiye itambuka nibo bagiye bakubitika bikomeye. AFC igenzura iki gice cya Katana rero yashubije inyuma ririya huriro ry'ingabo za Congo. Icyo gihe amakuru twahabwaga yavugaga ko izi ngabo za Congo zari zagabye iki gitero zahunze zerekeza mu ishyamba ryo muri utwo duce nyine. Bigaragare ko noneho igisirikare cya Congo kimaze kubona ko kwiba umugono M23 ntibigikunze, ntabwo bigikunze. Ubwo baraza gushaka indi strategy bakoresha, kuko ibi byo ntabwo biza kuborohera, byananiranye, byadogereye. Yego, wenda ama update ari guturuka nanone ku rugamba muri Uvira. Aravuga ko kugeza ubu ngubu umurundi ngo yiteguye kongera kugaba ibitero. Hari deployment yavuye kavimvira y'ibikoresho. Ese byari biturutse turacyabaririza. Ariko ahangaha bose biragaragara ko ngo umurundi na FARDC ntibari gucana uwaka, kuko umurundi afite mission yo kurinda Uvira. Yego, idafatwa. Yego, ubwo rero ibintu byabaye birebire bwanatsanze imfura. Ibintu biradogera. Niba mudahari mwe ntimuzatwitambike gusa, tuzakora ibyacu. Intwaro nizidushirana mu duhi zanyu twirwanirire. Kugeza ubu ngubu rero yego M23 nayo nubwo umurundi ari kudeployinga, ariko iyo M23 nayo nabonye yatangiye ama operation akomeye, ndetse yanamanuye intwaro zikaze zaturutse hano mu mujyi wa Goma. Ziramanuka zigera hariya epfo Bukavu. Zahavuye ku munsi w'ejo n'ubundi zijya mu bice bya Walungu. Ndetse amakuru anavuga ko zageza ku ndondo ya Ruramba hano muri Uvira. Nka data urumva ko bitoroshye, ntabwo byoroshye hano Uvira rwose, nubwo ibintu bice bisa nkaho bicecetse. Yegereye Uvira ava muri Walungu, iyo Ventura yashyizemo yadeployenzemo ingabo nyinshi. Yego, ziryamiye amajanja. Ishyamba ryitwa mu Kindi, simwibuka neza, rikora kuri Walungu, rigakora kuri Fizi n'ibijabo. Yego, yego, harimo abahungu ba M23.
yego hari n'iminsi ishize hari havuzwe ko haje n'umusada w'abatwirwaneho baturutse mu mikenke. Biragaragara ko rero Uvira iyo baracyayipangira. Uvira iracyapangirwa ariko ni vuba nayo iraza kuvamo. Ni vuba iyi Uvira nayo ikaza kuvamo. Kuko magingo yanga byibuze M23 kimwe cya kabiri iragifite cyane. Kuva yaramaze gufata indondo ya Rurambo n'imisozi yunamiye Uvira by the way. Hanyuma abadepite ku rwego rw'igihugu n'intara bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo baramagana icyo bita ubukangurambaga bwo gusebya cyangwa se bwo gusebanya ngo bugabije gutesha agaciro Wazalendo n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikira FARDC mu kurwanya M23. Batunga urutoki cyane cyane raporo ya Institute Ebuteli bashinja guteza inkeke. Abo barwanyi bo babona ko rwose ari abarinzi b'ubusugire bw'igihugu nk'uko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga. Abo bayobozi batowe barahamagarira urumva barahamagarira Perezida Tshisekedi gukomeza gushyigikira Wazalendo nubwo bavuga ko bamwe mu bamwegereye bayinenga. Bagaragaje uruhare izo nyeshyamba zagize mu kurwanya M23 kandi ko bakomeje ndetse ko bakomeza baburira bati kuba amasasu ataguruka ntibisobanura ko intambara yarangiye. Yego aba badepite batangajwe cyangwa se batatangajwe amazina barasaba ko izi nyeshyamba ngo zahabwa ibikoresho bifatika kugira ngo zikomeze ubutumwa bwazo. Yego baravuganira Wazalendo bati intwari z'igihugu baravuganira ati yego navuga ko umuzalendo kugira ngo ahabwe agaciro hano muri iki gihugu biragoye bizagorana. Tshisekedi rero yahisemo kugira ngo ashyireho itsinda kuko abadepite ntabwo ari bamwe mu badepite batowe mu buryo bwemewe. Yego biravuga ko ari abadepite bashyizweho na Tshisekedi we ubwe kugira ngo n'ubundi bakomeze gutera akanyabugabo bano Bazalendo kuko abadepite benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bemera uburyo Abazalendo bashyizweho. Nta nubwo babemera ko ari igisirikare nyine cya Kongo. Bo bemera FARDC bakavuga ko rero ngo Abazalendo ngari abaturage basanzwe bashyizwe mu gisirikare mu buryo butemewe. Ubu ni sukuzi bakoze. Tshisekedi rero ari gukora ni general w'umuzalendo. Tshisekedi rero ari gukora propaganda zo kugira ngo yumvishe neza aba Bazalendo ko bafite agaciro. Yego nyine abakundishe abadepite bose. Okay Wazalendo ariko uretse ko uvuga ko bakundisha nta nubwo abakunditse ko barasahura. Basahuye n'uruganda rw'icyayi ngo ubahima AFC M23 tubwira iby'iyi nkuru ndabona ari birasekeje. Magingo yanga rero inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23 nabonye zishinjwa gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Remera muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 7 Kamena. Yego ngo bagasahura n'ibikoresho byose by'ingenzi byarimo. Ibi byabaye rero ku munsi wo nyine kuwa gatandatu nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati y'izi nyeshyamba za AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'Abazalendo. Rero iyi mirwano yasize n'ubundi Abazalendo aribo bagaragaye ku rugamba ko aribo bapfuye. Amakuru atangazwa n'abaturage bo muri aka gace aravuga ko ibyasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi nk'imashini zitunganya icyayi nyine izisarura izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya no gutwara umusaruro w'icyayi bijyanwa nyine ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye. Ni mu gihe andi makuru aturuka mu baturage muri ibi bice avuga ko kugeza ubu ngubu ibikoresho byose byafashaga uru ruganda gukomeza gutanga serivisi zo gutunganya icyayi ngo byatwawe n'abantu bitwaje intwaro gusa ntiharamenyekana aho babijyanye mu rwego rwo kubihungisha abarwanyi ba M23 ngo batazajya babikoresha bakegeka aba barwanyi bakabyegeka ku barwanyi b'Abazalendo. Uru ruganda rero rukaba rwari ishingiro y'imibereho y'imiryango isaga 100 ituruka mu gace ka Mbinga aha ni muri Karehe nyine muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'utundi duce duturiye uru ruganda rwa Remera aho uru ruganda rwubatse.
Yego. aba baturage benshi bakomeje bavuga ko kugeza ubu ngubu imirimo itandukanye irimo guhinga, gusarura, gutunganya no gupakira icyayi ngo babonagamo amafaranga, ibi byose ngo byahagaze, imiryango yabo ngo ibayeho mu buzima bubi. Yego. Ibyo abaturage rero n'imiryango yabo bagiye bavuga ko uru ruganda ngo rubateje akajagari. Yego. Rero imiryango yakoraga muri uru ruganda, bamwe mu baturage baravuga ko kugeza ubu ngubu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri aka karere yagaragaje impungenge zikomeye cyane ziri guterwa n'ibi bikorwa. Ivuga ko rero abaturage batari bake babayeho mu buzima bubi kubera uru ruganda rutagikora neza. Yego. Bemeje ko rero ngo uru ruganda nk'uru ngiyo ruvuyeho mu buryo butunguranye cyangwa ruhagaze mu buryo butunguranye gukora, ngo imirimo y'abaturage iba mike kandi ikabateza ubukene. Abaturage rero muri groupement ya Remera barasaba, aho uruganda nyine ruri, barasaba ko hashyirwaho ingamba zihamye zo kubarindira umutekano no gusubiza ku murongo ibikorwa by'iterambere bari baragezeho kugira ngo ubuzima bwabo bwongere gusubira ku murongo. Yego. Okay. Hanyuma rero ikindi twagarukaho cyangwa se twavuga muri aka kanya, nabonye muri Kivu y'Amajyaruguru abana basaga 100. Umuryango wihariye ushinzwe kurengera abana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa ngo ni Soprod watangaje ko abana barenga 500 bari mu mitwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Lubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi mu by'ukuri ni ibyatangajwe urumva na Jean Pierre Kakule Kavaketi, uyu ni umuyobozi w'umuryango Solidarité pour la promotion d'action au développement ariwo Soprod, umwe mu miryango yihariye igize itsinda rishinzwe kurengera umwana muri société civile muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muyobozi rero avuga ko abana bagera kuri 584 aribo bamaze kumenyekana ko bafatanya n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri aka gace ka Lubero. Byongeye kandi hakaba hari n'abandi bana 111 ba mu duce tw'icyaro nabo bashinze udutsiko tw'imitwe yabo yitwaje intwaro. Jean Pierre Kakule yasobanuye ko hakiri inzitizi zikomeye zituma abana batabasha kuva muri iyi mitwe. Ati ikibibangamira cyane ni ubushake buke bw'abayoboye iyo mitwe yihatira abana kuyigana, ndetse nibura mu by'ukuri ngo nibura ry'ibyemezo bifatika biva mu bigo bishinzwe kurengera umwana. Uyu muyobozi asaba ko hakongerwa imbaraga mu bukangurambaga mu buyobozi, cyane mu bayobozi b'iyo mitwe, abana n'abana ubwabo, ariko by'umwihariko no ku miryango iturukamo abo bana. Akomeza avuga ko ari ngombwa ko n'imiryango rwose ihindura imyumvire kugira ngo uyu muco wo gushora abana mu ntambara ucike. Ati hakwiye kongerwa imbaraga mu kwegera abayobozi b'iyo mitwe ndetse n'abana ubwabo. Tugomba kandi gukora ubukangurambaga mu baturage butuma hazinukwa gushishikariza cyangwa kwemera abana kwinjira muri iyo mitwe itwara gisirikare. Muri iki gice cya Lubero cyakunze kwibasirwa n'imvururu z'umutekano muke kuva mu myaka myinshi ishize, abaturage bakomeje gutabaza leta n'imiryango mpuzamahanga kubafasha kurandura uyu muco wo gushora abana mu gisirikare, kuko abana binjiye muri iyi mitwe benshi bahura n'ihohoterwa, gukoreshwa imirimo ivunanye no kwangizwa ku mubiri ndetse no mu mutwe. Uyu muryango Soprod kandi hamwe n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'abana ikomeza isaba ko hakongerwa inkunga mu bikorwa byo kubakura muri iyo mitwe, kubasubiza mu miryango ndetse no kubaha ubufasha mu buzima busanzwe harimo uburezi n'ubuvuzi, kugira ngo bongere kwiyubaka no kwiyumva nk'abana mu muryango. Yes. Hanyuma tunyaruke turebera hamwe ibyatangajwe na guverinoma y'u Rwanda. By'ukuri azemara rwose urabizi ko Kongo yongeye kwitambika u Rwanda, uri kumva byaje gushoberana. Rero Nduhungirehe wari kwavuga ati rwose ntabwo byagenda gutyo, ntabwo twakwemera kwikorezwa umutwaro utari uwacu. Birumvikana. Yes, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda ngo rutigeze cyangwa se rutazigera rwemera kwikorera umutwaro w'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe leta y'icyo gihugu idaha agaciro inzira zashyizweho zo kubikemura. Yego rero yabitangaje nyuma y'uko u Rwanda rufashe umwanzuro wo kuva muri CEEAC cyangwa se CEEAC kubera uburyo ngo ibihugu biwugize ngo kubera ko ibihugu bigize ngo bikoresheje nabi cyangwa se byakoresheje nabi bishaka kurukumira. Yego uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'inama yabereye hariya i Malabo wa gatandatu aho byari biteganyijwe ko ari rwo ruhabwa kuyobora uyu muryango ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabyitambika. U Rwanda rwagaragaje impungenge z'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije na bimwe mu bihugu byo muri CEEAC yakoresheje nabi uwo muryango mu nyungu zawo bwite. Impamvu ni uko uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora uyu muryango ku buryo buhererekanywa bwirengagijwe ku bushake hagendewe ku byifuzo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iyi myitwarire ibabaje cyane ko iminsi ishize habayeho ibiganiro bitandukanye bigamije guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare n'ibihugu byinshi. Yibukije rero ibiganiro byahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ati Tshisekedi kuri 18 Werurwe 2025 mu biganiro byabereye i Doha muri Katari ndetse bigatanga icyizere. Agaruka rero kuri ibi biganiro ngo bikomeje hagati y'impande zombi bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Ariko Kongo yo ikomeje kuzenguruka mu miryango itandukanye yaba iyo mu karere ndetse n'iyo ku rwego mpuzamahanga igerageza cyangwa igereka ibibazo byabo byose ku Rwanda ndetse igasabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Nduhungirehe yasobanuye ko uburyo u Rwanda rukomeje kugira uruhare mu gushaka icyazana amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari binyuze mu masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC ndetse na SADC ndetse akiyongeraho n'ibiganiro bya Washington n'i Doha. Icyakora yerekanye ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu mu kugarura amahoro ndetse no kubana neza n'ibihugu by'ibituranyi. Ndetse icyakora yanerekanye ko u Rwanda rutazemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha imiryango y'ubukungu nka CEEAC mu nyungu zayo na cyane ko ibyo bihabanye n'amahame ndetse n'intumbero y'uyu muryango icyo ugamije. Ati CEEAC ntabwo ikwiriye kwivanga mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero iri ndetse n'indi miryango cyangwa se n'indi miryango ibiri ariyo EAC na SADC ku buhuza bwa Perezida wa Togo ariwe Faure Nyasimbe washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. So ibyo rero bwanasanze fara bibaye mu gihe n'ubundi muri Gashyantare uyu mwaka wa 2023 u Rwanda rwahejwe mu nama yabereye i Kinshasa ku itegeko rya Tshisekedi wari uyoboye uyu muryango wa CEEAC. Urabyibuka icyo gihe rero u Rwanda rwahise rwandikira ibaruwa umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rwamagana no kwirengagizwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwakozwe muri iyo nama. Icyakora ntihagire igikorwa u Rwanda rwanze agasuzuguro. CEEAC igizwe n'ibihugu birimo Angola, Congo Brazzaville na Congo Kinshasa, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Centrafrica, u Rwanda, u Burundi, Sao Tome Principe. Ibi nibyo bihugu bigize uyu muryango. U Rwanda rero rwitambitswe na Kinshasa ariko rugiye guhabwa inshingano ntabwo ibyo byavamo agasuzuguro. Yes, ubuyobozi bw'intara ye turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarobyi 5 b'abanyekongo bari barafashwe n'ingabo za Uganda zishinzwe gucunga umutekano wo mu mazi barekuwe n'ibikoresho byabo birimo moteri 82 z'amato n'ubwato 87. Aba barobyi bafashwe mu kwezi kwa Gicurasi hagati ubwo barimo baroba mu kiyaga cya Albert bashinjwa n'ingabo za Uganda kuba bararenze imbibi z'amazi zigabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Ibi byakurikiwe n'imvururu zikomeye hagati
hagati y'ingabo za Uganda UPDF n'iza Congo FARDC rero ko bakozanyijeho, avuga ko ingabo za Uganda zarashe ku basirikare bashinzwe kurinda umutekano mu mazi ku ruhande rwa Congo, birangira bamwe bahasize ubuzima abandi batabwa muri yombi. Uko gushyamirana rero kukaba kwarabaye tariki 16 Gicurasi, aho abantu batatu barimo n'abasirikare babiri ba FARDC n'umupolisi umwe bahasize ubuzima, abandi bantu batabwa muri yombi barimo n'abo barovyi bajyanwa mu gace ka Toroko ni muri Uganda. Nyuma y'icyo gikorwa ubuyobozi bw'intara ya Ituri bwohereje muri Uganda itsinda ryihariye rigizwe n'abayobozi batandukanye barimo n'inzego z'umutekano. Iri tsinda rero rikaba ryarageze mu gace ka Uganda aho bari bafungiye, batangira ibiganiro bigamije kurekura abo baturage no gusubizwa ibikoresho byabo. Rero kuwa gatanu w'iki cyumweru turimo twasoje nibwo itsinda ryagarutse i Bunia mu rwego rwo gutanga raporo y'ibyagezweho muri ibyo biganiro rero, ndetse rigarukana n'abo barovyi bari barafashwe bari kumwe n'ibikoresho byabo byari byarafashwe, ndetse n'imirambo y'abasirikare babiri bishwe muri icyo gikorwa, hamwe n'inkomere imwe irimo kuvurirwa muri Uganda. Abatuye cyangwa se abaturage batuye mu nkengero z'ikiyaga cya Albert gihuriweho n'ibihugu byombi bakunze kugaragaza impungenge ku mutekano wabo kubera ibibazo by'amakimbirane hagati y'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Sosiyete sivile y'intara ya Ituri yashimye intambwe yatewe n'ubuyobozi bwa Congo mu gushaka umuti w'iki kibazo, inasaba ko ibiganiro hagati ya Congo na Uganda byakomeza mu rwego rwo guharanira amahoro arambye no gushyiraho amategeko y'uburobyi ahuriweho n'impande zombi mu kiyaga cya Albert. Iyi sosiyete kandi ivuga ko ari ingenzi ko habaho ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage b'inzego b'inkengero z'ikiyaga cya Albert kugira ngo amakimbirane nk'aya adakomeza kubaho cyangwa ngo ateze ibindi bibazo by'umutekano muke hagati y'ibihugu byombi. Twerekeze muri Kenya. Umusirikare w'umwongereza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Kenya. Umusirikare w'umwongereza wari mu ishami ry'imyitozo y'ingabo z'ubwongereza muri Kenya, bayita Batuka Inanyuki, yatawe rero muri yombi akekwaho icyaha cyo gufata ku ngufu cyakorewe hafi y'ikigo cya gisirikare. Biravugwa ko rero ibi byabaye mu kwezi gushize ubwo itsinda ry'abasirikare b'Abongereza basuraga akagari, urumva akagari gaherereye ahitwa Nyuki. Umwe mu basirikare rero arashinjwa gusambanya umugore wo muri aka gace muri Kenya nyuma yo gusohokera aho hantu, nk'uko rero inkuru ikomeza ibivuga. Magingo y'anga rero hakomeje kumvikana imanza zikomeye cyane ziri kugenda zitangazwa kuri aba basirikare b'Abongereza bari kuregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore bo muri iki gihugu cya Kenya, hasabwa ko hashyirwaho uburyo bunoze kandi ubutabera bukabakurikirana. Kuva ubwo abapolisi ngo babajije ukekwaho iki cyaha, bamuhata ibibazo kandi bamukoraho n'iperereza, ati kandi riracyanakomeje. Hagati aho rero Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza ngo yafashe iki kibazo, urumva, mu biganza byayo nyine. Rero binyuze mu muvugizi wa Minisiteri y'Ingabo yemeje ko itabwa muri yombi ry'aba basirikare b'Abongereza yagize icyo arivugaho, ati dushobora kwemeza ko umuntu ukorera muri Kenya yatawe muri yombi. Rero yongeyeho ko imyitwarire itemewe kandi y'ubugizi bwa nabi nta mwanya ifite mu ngabo zacu. Ati iyi raporo iyo ari yo yose y'icyaha gikomeye kireba abakozi ba serivisi ikorwaho iperereza mu bwigenge, ati yatanga ibisobanuro birambuye. Yanze gutanga ibisobanuro birambye, avuga ko rwose iperereza rigikomeje gukorwa n'ishami rishinzwe ibyaha bikomeye mu gisirikare. Ibi ariko bibaye mu gihe n'ubundi iki gihugu kitaberanye neza, kitaremera cyangwa se kitaramenya neza iherezo ry'iperereza ku iyicwa ry'umukinnyi w'imikino ngororamubiri wo mu gihugu cya Kenya ariwe Agnes Wanjiru
bivugwa ko nawe yishwe n'umusirikare w'umwongereza muri 2012. Muri Congo hari amakuru aturuka avuga ko umutwe witwaje intwaro wa Codeco usanzwe uvugwa cyane mu ntara ya Ituri wagabye igitero mu gace kamwe k'iyo ntara ukiciramo abaturage. N'amakuru yatanzwe na societe civile ikorera muri lokalite ya Tsotso ari nayo ziriya nyeshyamba za Codeco ziciyemo abaturage zibatemaguye mu ijoro ryararikeye. Nk'uko societe civile yavuze ko rwose abasivili bane bishwe, abandi 3 barakometswa bikomeye. Ati inyeshyamba za Codeco zishe abasivile bane zibatemaguye, abandi zirabakomeretsa. Mu bishwe barimo abagore, abana n'abagabo. Nk'uko aya makuru akomeza bishimangira, ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi uyu mutwe wa Codeco uherutse gukorera mu kandi gace gaturanye n'aka, aho rwose ko wakiciyemo abarenga 10 abantu bamaze kwishwa n'abarwanyi b'uyu mutwe wa Codeco muri iyi ntara ya Ituri iherereyemo aka gace ka Tsotso kabereyemo buriya bwicanyi ni benshi. Ibyegeranyo byinshi by'amashyirahamwe atandukanye bigaragaza ko kuva mu mwaka 2019 kugeza mu mwaka ushize wa 2024 abamaze kwicwa muri ubwo buryo babarirwa mu bihumbi. Tubibutsa ko iyo lokalite ya Tsotso yiciyemo abandi basivile yiciyemo aba basivile iherereye muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twambuke Afurika turebera hamwe amakuru ari kugenda turukayo. Tubabwire ko ibinyamakuru bya leta muri Iran byatangaje ko inzego z'umutekano z'icyo gihugu inzego z'umutekano z'igihugu ziherutse kubona amakuru y'ibanga y'inzego z'ubutasi za Israeli arimo ajyanye n'intwaro kirimbuzi, uburyo icyo gihugu kirinda ibitero, imitegurire y'intambara ndetse n'andi makuru akomeye. Televiziyo y'igihugu yavuze ko inzego z'ubutasi za Iran zabonye amakuru menshi y'ingenzi kandi akomeye akoreshwa na leta ya Israeli. Ntabwo hatangajwe uburyo ayo makuru yabonetsemo, gusa bikavugwa ko Iran yari imaze igihe ifite intasi nyinshi muri Israeli, cyane cyane nyuma y'igitero cyagabwe muri icyo gihugu kigahitana Ismail Haniyeh wari umuyobozi w'umutwe wa Hamas. Bivugwa ko kandi mu ntangiriro z'uyu mwaka Israeli yatangiye kwanga ko hari amakuru y'ubutasi bwayo ari kubonwa na Iran bitewe n'uburyo icyo gihugu cyari kirimo kwitwara. Amwe mu makuru yafashwe arimo aho intwaro kirimbuzi za Israeli ziherereye, ubushobozi bwazo n'andi makuru y'ingenzi kuri zo. Ubwo ko kandi aya makuru yavanywe muri Israeli akerekezwa muri Iran mu gihe gito, aho agizwe n'inyandiko zirenga ibihumbi, amashusho, amafoto n'amakarita menshi. Ikinyamakuru cya Tasmin gikorana bya hafi n'igisirikare cya Iran cyatangaje ko Roy Mizrahi na Almog Atiasi n'abanya-Israeli baherutse gutabwa muri yombi bakekwaho kugurisha amakuru y'ubutasi ya Israeli. Aba bombi rero batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu gace ka Kfar Rahim, aho minisitiri w'ingabo za Israeli ariwe Israel Katz atuye. Bivugwa ko kandi bari barahawe telefone zidashobora kugaragara mu minara isanzwe kugira ngo bajye bashobora gutanga amakuru kuri Iran. Abashinzwe ubutasi muri Iran nibo batangaga amabwiriza kuri aba bagabo bombi bafite imyaka 24. Inzego za Israeli z'ubutasi ziri mu gikorwa cyo guhiga bukware abatasi ba Iran. Mu Kuboza 2024 Israeli yataye muri yombi abantu 30 bakekwaho gukorera Iran ubutasi. Iki gihugu ngo cyahinduye umuvuno aho kiri kongera ibikorwa by'ubutasi muri Israeli, ariko bikozwe n'abaturage ba Israeli ubwabo aho kohereza intumwa. Iran ngo itangira ibaha inshingano nto zirimo nko kuganira n'abayobozi, gushaka aho batuye n'ibindi. Uko iminsi ishira bagenda bongera inshingano bahabwa zirimo no kwica ndetse no kwiba amakuru akomeye muri rusange. Hanyuma rero Uburusiya burashinja Ukraine kwanga guhererekanya imfungwa z'intambara. Yego, Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko haba ngo bahaye Ukraine amazina 640 y'imfungwa z'intambara bifuza ko bahererekanya, ariko iki gihugu cya Ukraine birangira
kitabikoze. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Alexandre Zolini yatangaje ko ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara bizaba birimo gucyura imirambo 6,000 y'abanya-Ukraine baguye ku rugamba. Itangazo ryasohowe ya 7 Kamena 2025 riragaragaza ko Ukraine itigeze itangaza igihe ihererekanya imfungwa z'intambara n'Uburusiya. Amasezerano impande zombi ziheruka kugirana ateganya ko bahererekanya abakomeretse, abarwaye bikomeye ndetse n'abafite imyaka iri munsi ya 25. Lieutenant General Zolini wari mu itsinda ry'abagiye mu biganiro muri Turukiya yavuze ko kuwa gatanu aribwo bohereje imodoka zitwaye imibiri y'abasirikare 212 baje bayigejeje mu gace kamwe gahana imbibi n'igihugu cya Ukraine ahagombaga kubera ihererekanywa ry'imfungwa, ndetse hari n'andi matsinda agera kuri 4 y'imodoka zari ziteguye gutwara abandi. Buri cyiciro rero cyari kirimo abarenga 1,200. Yes, ngaye nguko rero reka tubashimire cyane. Dushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Wakoze cyane nawe bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.